Thatnaga Hills Battalion Assam Rifle le Parva-III ten tunai hianin Friendly Volleyball Match an khel meka Parva Assam Rifle te hianin helai an omna biala thalai te hi infiamna lama ma an sawn theinan thei tok chuin ma an lakpuia tuna po hian in thian thatna thlen tua tan te an ma ni helai tual chung thalai te an dom kan na tan hianin volleyball an khel puia hei hi an ti pui reng to thin ania a chang chuanin tournament te an siam saka cup te siamin khan running tournament ang chi ten an kaltira Parva-III mai ni lovin helai huna Parva-I le Parva-II atang te pon volleyball club te indinin tournament te siamin lim takin tlawh takin volleyball hi an khel pui thina ni hei tuna ball an dana hi chuanin tuna khel lampang nai a om hi Thatnaga Hills Battalion Assam Rifle an nia atia lampang at mi zo ka so Parva-III Thalai te an nia heti an en mai po hianin sipai ho aya an thiam lo na alang lowa an gameplay pe chu thazong ma mo chu ti thu popin volleyball hi an thiam ri ko ni शुरू हो गया क्या मैं अभी नहीं हुआ ना अपना पोजीशन देखो रेडी भाई गेम शुरू हो गया भाई पॉइंट का एक बार बताओ तो पॉइंट का कैसे है उधर बोर्ड स्कोर बोर्ड लगा है ना कितना कितना हो गया रेफरी भाई शुरू है अभी अच्छा शुरू हो गया हाँ शुरू हो गया 1 0 1 E1 ये वाला 1 0 उधर देखना हाँ 2 आपको वो ये ब्रेवो कंपनी होगी परवा sang volleyball chu ni rin football te in carom board tin परवा वाला क्या हो गया हमारा जो volleyball len le ani lo skill ani ya phong hian palian tak te pon a khamil jalmai ni fiam na volleyball ne a skill ani a tu jong nge thiam tu jong ro chu thon ho lo wa te le kan phong khanin lekin an lak thea palian tak poin chance to tak ne pon tak out tak point hi 4-0 ya samra apa and out buka ni शाबाश गुड वेरी गुड गुड शॉट 1 गुड शॉट cutting turkani दुबे
Parva-III Assam Rifle 4 tu nam point din mun di Parva-III Assam Rifle 4 net chuan in 4 ya dik ta khat 3 point ha tu nen 3-4 Assam Rifle lemin service out ta khat mai ni number 5 in sang zong la pa ko na ma so ta khat mai foreign service wa tunga tunam point dit mun chu Assam Rifle 6 anal le mai arbolam 4-6 ni number 9 hit ko mai timing le mai tunam point dit mun chu 4-6 ani alhap sual ni na thita ma ro ka chang chang a point score ko देखा पढ़ा वाला डजिंग दे रहा है आप लोगों बरबली में सब पहले तुमा 3 किया अभी जो है 5-6 में Sampai full lap kai takat lo mai 6 point 6 ani point tu point tu ani Parva in start tunga Sampai full ron na Lesa number 1 9 11 lama tu aku salin bola cek kenapa Sampai full lemin point score service out tatlat mai Jersey number 9 spiker thadeu khani serve tunga akan hapa beko dalam anle ne charge pan lo bani peng khat lekin an ma son tan son ban me an na mai khatil har sa ni la lang lawa बहुत अच्छा है अच्छा वक्त लोग बोल नहीं थे kayaan hunam hai mai lekan hunam dun ko kasi number 2 mai zongin apa hunam ap kalian buka atuna kasi number 1 service kan hunyanin Assam Rifle ti palian ta kan niya tin apar buka siung po hi ti tinga te selu tuk son ni lawani kan seafood option le kan se tengin ko ngapo Parva-III Thalai ti hian man sawn tin to ren ting hian in Assam Rifle tin te to an so thina volleyball te po ti hian nang khel puya adan le dun te po ken to ken an thila chu tin chun khel dan to rang thang te po se tir bokani chu tin chun hasona an nei ni ti hi chiang reng mai Assam Rifle tin an po ting hian in aning khel to piao ani point tuna hian 12-10 ani Assam Rifle 12 ni sen bat train service kai ta tat lo mai lesson number 2 sei tong khanin volleyball and zone san tepo ani view la hin timing she da ngai timing she lo chon engam suang sang pon ni sela score tak tak theno ni lia zaran ko draw ka hmu mo ti nei thei tur ni tin khan ko draw ka point score ka tat mai saka lesson number 2 the service ve tunga for in half time mara chu rolla ta mai vai tam do na chu lenin out pe ya out ta tat mai Barwan him jo ye ma chun hin out pe hi ngai thin chiat wang te chen ka chen ngai ya thin chiat wang ni lawa in out pe hi ngai me chu chun combination nei ti thina ni Assam Rifle hian hei kan hoi hin vai va kan ngai me the just number 1 hi zo ni ya helai hian in tang kai pu maya ani hi champai khua ni ya ei patang lai par ko te Assam Rifle te impona chatak an nei thina chan ber pakat te po ani ti ra kan soi soi ari nam lawa ani hian in zo tong vai tong zo thiam bok an dong to pin tol mi te nei do chu cha po ani hian in
chen ha alo china ta tuang ni te pon ngai no he ani ruat ni puruata ni a hi tak ni ti hi a sia ta ta ma sa ma ni Assam Rifle te pon ngai no he ni te pon na sia ani na hian point din mun hi service na 13-17 13 Parva lamania 17 Assam Rifle ten is just number what 11 something to say that 18-13 ni kan hungai tenan just number 2 hi mel ta hinaga ni are nama kalian maya out that mai out review na ma se club out that mai 14-18 ani Parva Damin sarve thundon với này hiên game mỗi năm mang rekop maya sei tong khanin tun ma chuanin nan na hian Parva Thalai te hian infiamna ko hian anum na lo kil buk nen ma som em motor ande trin khania ase Assam Rifle ten anfiam to kan ting hian volleyball football le te sang sang te ai je tira dunia chuan an khel to ko hian wani ei hian Assam Rifle te hi Assam Rifle te na ke ni chu kan ni ti kan le nau te kan chin te ni an te kha a chu chong ni ben a takin an ti lang ni ti he chen em me ke kan friendly match ko good an mani ka na po na pata ka se ni an va mu nom em this number 9 right alak to take up my $15-20 point. Lap touch my 21-15. Yeah. Volleyball kan chuan result ko ai kop mai ai lai hinge ko drop mun drop ti en tel hi ngai fik mai lap na ngot ka ani fa zote point ka tuna kan hon zote na lapa tiglai na atlamai ni amje chu kan mi ti fina ngai em mai khel pa hian korang em hum rok te an te poi angai fu thin ni sang kan lap tha thei khop mai ni lap tha thei khop mai chuan 16-23 point ani kan referee hi hei mama ya Lawngtlai veng pui mani poi volleyball coach si tuna hian lai hi kan chuka tarem chang laiin kan kal chang kan lai huna hian tarem chang laiin ani poi referee lo ham thiam bok din sei domin lai huna te po pakhat ani ti te po kha kan kal chang pakhat ti ani ti do tin tu de jing ni pakhat ani ya ani veng pui te po volleyball coach si ani lai kan thua update nen khan point somni pali le point som le pasari ani win hi ni ko sani somni ni lai mana hian Lawngtlai District MJA 10 Assam Rifle te tlawh ni Assam Rifle kan ti hian battalion thong anuma ani hi third nang hills ania out the club mai kan Assam Rifle ten game masar anani third nang hills te ania line huna hin sang ni le som wa anuma ti
tiếng hiền in khót lang đan thấy to cho in mà nào contribution sang sang anh này à lại muốn là chặt tin bắt đầu mi từ tan at hồ này in tiền à anh có sẽ chuyện à in tiền nó chốc cả anh đi mấy là va đâm đôi thế thì cái nó thổi nên là xem chuyện à in chỉ mi biển là mà chuan bắt đầu mi từ point anh har sát point lại muốn là cái chuyện à anh đi point những cái nên lại muốn yeah lốm thì cái năng đầu đông sống chỉ na hàng to cái anh nói anh còn bốc chỉ game này na cái này cả Assam Rifle match game khác một cáiจะคัดเราไหมใส่ตั้งขันจะสิ่งนั้นบรรทุกปลีนตั้งกันเนี่ยมาจะปลีนเด็ดเด็ดในรถ timing ใส่ตั้งไงนี่กันติดต่อค่ะParva-III service button up 9 hit maya khel pom hu nam tak zek ani fall chat mai jersey number jersey number 5 fall aniison free clinic te mai ba ka se tong khan ei khore siat ni ko hi de thing kan du reng wang thing ni na chung hmun ate po chuan hilaya anni sarkar asanta sarkar kal ni hoi aman ni a man ta sang sang te nei bokang ku boka korel siat na khotang in lo to ko ni poin chung chuan tan pui an nei chang ko poin samla ko ke hian chuin tan pui bok chuin ani fall kat mai 2 3 ani Assam Rifle 2 Parva-III 4-2 yes Parva-III service within zone ani tin Parva one again Parva 1 2 3 4 veng pali vc pali anama nang sang kom na hun sakma bo ang mizo kan tiang sang te kom na hun khani a chung zong chu phur khom am hun ka anom te ko e kan asana ko hian angin khaibik nei de vin annania service jersey veven ha shit anhar select ni gamara chu kara ni tama jersey eng ban var hi Assam Rifle te ani a eng ama dumatiel te hi Parva te ni friendly match khela outlet mai out tila di kan ni omezo kina laina khat laina chet lani rupa sangarna a fall cut mai Parva-lam bena fall cut mai 7-8 ni bena seta just ni na chindu out fall cut mai nuratan ne ta khoi cut mai Parva-lam service bela don ni 9-7 aning khel tok view mai game hu na chuan sakti sole tat mai 8-9 ya belamin service ha benan klap the tat benan jersey number 3 ya suka dan lifa bena
Point 10-9. Assam Rifle 10. Ya, Parva-III 9. Nih. Sang buka. Enak. Alap thaker mai. Kang acer ma pun yang dengci lo tu pun mai ini nak hidan vela kah. Sang cuma. Number 9. Ketiga mai. Oh. Wah. Itu number 4. Aku hitung dah mai. Hey, coming to South Africa is a Parva-III Thalai. Hey, yes, third Nagas between Assam Rifles. Then here to make Mazat volleyball take a local hover trainer. And you can come Tamtaka volleyball of Makasan say, I have Marvin lakpui trainer. Torremete can khel how trainer. This one in a Voina Tepo. The friendly match can khel at the end. Came on it a pop on the way. Hemikong akianin tetapin mamin lakpui na zara wini atonin volleyball mo po makan sawn review toni titonin hey tapi ana du tokin karing lova tetap mamin lakpui zat po nan mani po kan sawn bo kani